AIKARI a South B nimatabanĩtie MURURUNGANO makienda macokerio mugunda wao uria wagiriirwo ni gwakwo thoko. MCA wa WANDI no Waithira wa Shege ni oritie thirikari ya Nairobi gucokeria AIKARI taito ya mugunda ucio amu kuringana na watho mugunda ucio ni wa muingi. Maratathi maria we enamo maronania mugunda ni wa AIKARI a South B. Thirikari nayo hote gutwira mwene mugunda ucio no. Hapa tuko ndio kwa ile shamba sisi tunalalamikia kila wakati. KURERIKANA MUMBUNGE uria wigwatire mugunda uyu ahuthirire maratathi MAMAHENI kuonania mugunda uyu ni wake. Waheirwo transfer ni twakorire ucio wari thina umwe kana undu uria wonanagia maratathi macio mari fake. Undu wakere uria wonanagia maratathi macio mari fake ni reference number. Iratathi rimwe riari na reference number different. Ru sisi walanzaga kiuga ino ndingikorwo i reference number ya mugunda umwe. Undu wa gatatu uria wonanagia documents ciari fake ni ati maratathi maria aneanire maronania mugunda unitwo ni andu eri. Thirikari ya Nairobi yugite mugunda uyu ni wa muingi na wagiriirwo gwakwo thoko na nyumba cia kuhurira biacara. County government ya Nairobi riu yagirwo ni gukorwo ikinengera AIKARI a South B title deed. Mugunda ucio no thoko ya thirikari yagirwo ni gukwegea kwa hapa wodi ya Nairobi South. Fara ciothe andu mendagiria mwena-ini wa fara. AIKARI matariirie ati makoretwo makihurira biacara ciao mikira-ini ya barabara undu uria uramaiga hatikaini ya gutungana na mitino ya barabara. Tunaomba hii serikali itujengee soko wana South B ndio tuweze kutoka barabarani. Watu wetu wanataabika huko. Soko, uache vijana wetu wapate kazi hapa kwa hii soko. Sasa mimi kwanza customer wangu wananikanyaga kila siku. Wanakanyagwa na magari. Tunafanya kazi kwa barabara. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Waithira wa Mwangi.